ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكتابي كافرlar bilen cedel etme, yani Yahudiler bilen ve Nesraniler bilen cedel etme, meger yaxşı formunna, yumşaqlık bilen, meger şoların zalimlarına ne tariqa muamele etsen yaraşar. Ve aydın biz özümüze nazil edilen Kur'an'a ve size nazil edilen kitap'a, yani Tevrat'a ve İncil'a iman getirdik. Ve bizim Hudayımız ve sizin Hudayınız da bir Hudaydır. Ve biz şuna muti'dirmiz. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Ve şu tariqa biz sana Kur'an'ı nazil ettik. Pes ol adamları ki biz şolarga kitap beripdik, yani Tevrat'ını ve İncil'ini beripdik, olar da Kur'an'a iman getirerler. Ve bu Araplardan da bazıları Kur'an'a iman getirerler. Ve bizim ayetlerimize hiç kim inkar etmez, meger kafirler inkar eder. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Ve sen bu Kur'an'dan ozal ne kitab okardın ve ne elin bilen hat yazardın. Eğer kitab okan bolsan ve hat yazan bolsan, onda ehl-i batıl inkar edip şek ederdiler. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Belki bu Kur'an vazih ve aşkar bolan ayetlerdir. Özüne ilim verilen adamların sinesinde mahfuz bolan ayetlerdir. Ve bizim ayetlerimize hiç kim inkar etmez, meger hadden tecavüz edip özlerine zulmedenler inkar ederler. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Ve Mekke'n müşrikleri ayttılar, näme diýip Muhammed'e özünün perwerdigarının tarafından nişanalar ve mucizeler nazil edilmeýär. Ey Muhammed, sen şolaryň jogabyny aýt. Nişanalar we mucizelerini nazil etmek Hudaýyň gudratynda we Hudaýyň hukmyndadyr. Men ihtiýarymda däldir we men faqat aşkar gorkudiýandyr. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Aya şolara kafi däl midir bizim sana Kur'an'ı nazil etmegimiz? Ke şolara telavat edilip okyp berilýär. Tahqiq şu Kur'an'da ulu nasihat bardır mümin cemaatlara. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sen ayt, siz bilen men aramda Allah Tebarek ve Teala kafidir şahit bolup,
ol asmanlardaki we yerdäki zatlary ýakşy biler. We ol tora adamlar ike batyl zada iman getiripdiler. Ýani bota we şeýtanyga iman getiripdiler. We Hudaýa kafir bolupdylar. Şolardy.